Akashbani Imphal Maibam Dwijamani na pau pasari ahanbada maruiba pau Mukhyamantri Yumnam Khemsana Sabapati oidone ngasi Imphal gi Kaisampata leiba Thambal Sanglenda MLA singa punna mifam ama pangthoklaba yai Security Force na Lalolup KCP MFL gi Kader Singh lobude chenaba Manipur Police ki Constable Driver ama phare amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na Israel gi Pradhan Mantri Benjamin Netanyahu ga Tel Abibta ngarang unakse Mukhyamantri Yumnam Khemsana Sabapati oidone ngasi Imphal gi Kaisampata leiba Thambal Sanglenda MLA singa punna mifam ama pangthoklaba yai Tha asigi kurmathoida Mukhyamantri na Nai Delhi chatuna Pradhan Mantri Narendra Modi Griha Mantri Amit Shah Dol gi President Nitin Nabin namadi atei lusingba kaya unatuna Manipurda Santi hanjalaknaba masung saukot thorangi oiba wafam kaya khanakhi Mukhyamantri na ngarang Imphal de hek thunglabaga Imphal gi Nitai Parcho thekta leiba BJP gi office Thambal Sanglenda Dol gi President Adhikari Mayum Sarda Devi yauna Dol gi Kariya Kartar singa unakhi amadi mahaki Delhi khongset adugi matangda paudamkhi Security Force na rise asigi tongan ba mafam singda thi bahumba amasung area domination gi thabak leptana sathari Manipur Police Control Room gi cherola manhai Security Force ki kangbu amana ngarang Thobal jila gi manungsanba ingau rok makha lekai tegi RPF PLA gi miyoy ama phaki Numit asimaktada Security Force na Imphal West jila gi manungsanba singjamai thongam lekai tegi Pri Park ki laloba masu phaki Mahakalonina miyam dagi namduna sel khaibada chena ba lup asigi nupi kadar amasu jila asigi kwakethel nganapi thong mapan dagi phaki Amaromda haukiba leba popo numita Security Force na lalolup KCP MFL gi Kader Singh lobude chena ba Manipur Police ki Constable Driver ama phaki Director General of Police Sri Rajiv Singh Nalu Singduna ngarang Home Guard Manipur Police amasung atay makok thongbo official kaya na sarug yaduna rise asigi ngaksel gi matangda mifam amasu pangthoktuna khanakhi Assam Rifles na Thobal Police Lilongda dukan phamliba miyosing Komla khongda leiba COP gi mahairoi amasung oja sing yauna tongan ba khulgi lusingba singa unaduna wari sanakhi wari sanabaduda rise asigi ngaksel amasung security gi phibam phagarhan ba lorina security force amadi misam miyam gi marakta lenariba mari hena phagarhan bagi matangda wafam kaya khanakhi Makata na Assam Rifles na Operation Sadbhavna gi makata ngarang Sanjel jila da leiba di Jalenbung High School mahiroi singda mahi masing tamada sangba polam ke ayan thoki thoramaduda khuncha amasung mahiroi sani romna saruk yakhi tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini Pradhan Mantri Narendra Modi na Israel gi Pradhan Mantri Benjamin Netanyahu ga Tel Abibta ngarang unakre Lusing bali na lau singu technology amadi atay hiram kaya da leibak anina tengbang pinana bagi wafam kaya khanakhi. Lusing bali na unakhi badu yamna aitihasik oiba khongthang amani hairaduna social media da thagalpa warol amada Pradhan Mantri Narendra Modi na hai leibak anina tongan ba sector singda tengbang pinana bagi wafam kaya khanakhi aduna leibak anigi oiba tengbang pinana bagi thabak thoram hena pakthok sauthok hale amadi masina leibak anigi oiba saukot khongthang da hena khumang yangsilagani. Magnhai Israel gi Jew Kanglup ki miyosing Bharat aki akhang yaudana leiba ngamli makhoi gi dharma madi chanabi yauna thajaba kaya adu leibak asena kaidongaida manganba tawroi masi leibak asigi sauthokchaba amasuni Israel gi Pradhan Mantri nasu Sri Modi na leibak aduda lakpasina leibak anigi mur mapang oibigi hanadigi lerpa mari adu hena chesilalagani haina phongdokhi Pradhan Mantri Narendra Modi gi Israel khongset asina leibak anigi tengbang pinabagi mari adu hana leiramba phibam dagi saruk ahum henganan bangam lagani hainasu mahagna makhatana phongdokhi Kendra gi Environment Forest amasung Climate Change Mantri Bhupender Yadav hairi leibak asi tongan behiram mari energy sel thum mahusagi oiba pothok amasung digital gi lamda khumang yangna saukhalagli Nai Delhi dangarang pangthokpa Energy and Resources Institute Teri gi World Sustainable Development ki mifamda Sri Yadav nahai saukhol lambi da khumang sausilakpa haibasi leibak asigi hauzik oiriba phibam asida ahongpa ama hekta purakpadu nate leibak asigi leijariba pothok sathok amasung niti niyom kayada lamdam asigi miyamga sanana semgalakpa aduni mahang nahai We speak of redefining development within ecological limits with social justice and intergenerational equity.
And India's vision is clear: achieve 500 gigawatt of non-fossil fuel energy capacity by 2030, reduce emission intensity of GDP by 45% from 2005 levels, achieve net zero by 2070, advance the national green hydrogen mission, build climate resilient infrastructure. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नुमित मरीनी की खोंगचत ngasi झारखंड थुंगनी माकी खोंगचत मनुंगदा राष्ट्रपतिना राज्यदुगी कदमादा सागदबा श्री जगन्नाथ मंदिर अमसुंग जमशेदपुर की बारिदादा सागदबा मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज की उरप युंगतमगनी थोरमदुदा राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार केंद्र की मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अमदी अतई मकोक थुंगबलु सिंह सरू यागनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंगना राष्ट्रपति की खोंगचत असिगी मरी लेना ngakselमदी सेम साबगी थबक लोइरे सरकारना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की मखादा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड फूड हाइबसिदा डिस्ट्रीब्यूशन की पायलट प्रोजेक्ट ngasi पुदुचेरीदा हौदोकलगनी केंद्र की कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री प्रहलाद जोशीना पायलट प्रोजेक्ट असी हौदोकनी थोरमदुदा पुदुचेरी की उप राज्यपाल के कैलाशनाथ मुख्यमंत्री एन रंगसामी अमदी राज्य की मकोक थोंबो ऑफिशियल सिंह सरू यागनी थौरांग असिगी मखादा खनगलबा बेनिफिशियरी सिंगदा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पीबा डिजिटल करेंसी टोकन की मतेंगना डिजिटल वॉलेट की खुथांग खुदोंग चाबा फंगनगनी टोकन असिगी मतेंगना खनगलबा मही मरोंग सिंह फेयर प्राइस शॉप सिंह नत्रगा खनगलबा कारबार वाला सिंहदगी पोट लेबे यागनी जम्मू कश्मीर की पुंछ जिला की मेंधर सब डिवीजन की मनुंगसन लेबा कास्ट बालारी एरिया दा सिक्योरिटी फोर्स न थी हुंबा की थबक सथबदा यामलब खुजु खुलाई सिंह फंगमंगमले खुलाई सिंह अदुगी मनुंगदा पोखायबा याबा मसाक सिंह IED बॉम्ब चाइना साब हैंड ग्रेनेड 9mm पिस्तौल अमदी नोंमै मरु कया मरुम याउरी IED अमसुंग हैंड ग्रेनेड सिंह अदु बॉम्ब एक्सपर्ट सिंह न मफम साब येंगदुना असोय अंगाम थोक्तना पोखाय हनख्रे मखाताना मफम अदुदा थी बुहुमकी थबक सथरी ngasi phongba pause singi maroiba pau singi dam hauzik Naorem Victor leire Victor Thagachari dijamni मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान दिल्ली हलक्लब मतुंग दिंकू रोड सेमगत सागलिब सिंह यंगसिनखिबा यावना तोंगान तोंगानबा पाउसिंग ngasi फोंगनरिबा पाउचे सिंगी मरोइबा पाउ ओइरी सना लेबाक पाउचेदा मार्च थादा बजट सेशन पांगथोकलब मतुंगदा लेंगाक असि चौथोकलब याय CM खेमचान लुसिंगदुना दिंकू रोड सेमगत सागलिब सिंह यंगसिनख्रे हाइना अहानबे हेडलाइन तौरी पावसिमक पोकनाफम अमसुंग मणिपुर मेलदसु अहानबे हेडलाइन तौरी MU की ग्रुप B अमसुंग C की नॉन टीचिंग पोस्ट हुमुद्रा निपान की मियोइसिंग खल्लबसु हाई कोर्ट ना अपॉइंटमेंट पीदनब खंगहनख्रे हाइब पाव हुयनलन पाव की अहानबे हेडलाइन तौरी तांखुल नागा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना उखरुल जिला की नागा ताबा मफम सिंगदा लेरिबा सु की कैंप सिंग मफम होंदोकबिनबा राज्य सरकार अमसुंग केंद्र सरकार दा तक्सिनखिबगी पाव पीपल्स क्रोनिकल की अहानबे हेडलाइन तौरी संगा एक्सप्रेस मणिपुरी एडिशन दा PM यावना मिनिस्टर सिंह उनखिबा CM खेमचान हलखरे BJP MLA सिंगा ngasi वा खनगदौरी हाइना अहानबे हेडलाइन तौरी मणिपुर दा स्पोर्ट्स साइंस सेंटर अमा हांगदोकनबा होटनरी हाइना मंत्री गोविंदास कोंथौजमना फोंदोखिबा वाफम पाउचे असिगी अनिसुबा हेडलाइन तौरी पोकनाफम पाउचे दा इंडो म्यांमार ngamkhai gi sambal khabada मणिपुर की सरुक्तना हेना अयेतपा पीरी हाइबा पाउ अनिसुबा हेडलाइन तौरी तांखुल नागा खुंजा सिंगदा कुकी फुरुक का लेनरंबा मरी खुदिंगमक थादतकदबनी हाइना तांखुल नागालोंगना खंगनखिबा वाफम संगा एक्सप्रेस इंग्लिश एडिशन की अहानबे हेडलाइन तौरी गानफ्यू मेलदा ऑनरिंग पास्ट डिफेंडिंग द फ्यूचर हाइबा नुंगी ओइबा वखलोंदा जलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट की 13 सुबा रेजिंग डे थौरम पांगथोखिबगी पाउ अहानबे हेडलाइन तौरी मणिपुर चेलिबा गाड़ी सिंह मितै मेयकना नंबर थाबिनबा मितै इरोल इयेक लोइना सिलोल अपुनबलुप मिलालना खंगलखिबगी पाउ तमेंगलोंग टाइम्स की अहानबे हेडलाइन तौरी दिल्ली दा लुचिंगबा सिंगा वारी सानरबा मतुंग मंत्री मंडल चौथोकपगी थबक थिनथरबा याय मथंग थागी अनिसुबा चयोलदा बजट सेशन पांगथोकलबा याय हाइना उप मुख्यमंत्री लोसे दिखोना फोंदोखिबा वाफम हिल्स हॉर्नबिल एक्सप्रेस की अहानबे हेडलाइन तौरी दिजमनी थागसरी बिक्टर अरोइबदा मरोइबा पाउमु मुख्यमंत्री युमनाम खेमसाना सभापति ओइतोना ngasi इम्फाल की कैसांपाता लेबा थंबाल संगलेंदा MLA सिंगा पुन्ना मिफममा पांगथोकलबा याय सिक्योरिटी फोर्स ना लालोलुप KCP MFL की कादर सिंह लौबुदा चेनपा मणिपुर पुलिस की कांस्टेबल ड्राइवर अमा फारे अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना इजराइल की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गा तेल अबीबता ngarang unakre पाउलोइजरे